Diama, reka nongera ngusuhuze cyane. Urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport Hub kugeza amakuru ya sport umunota ku munota kandi amakuru meza akandagezweho. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku muryango w'ikipe ya Liverpool. Amakuru arimo aravugwamo uyu mukinnyi bita Darwin Nunez yazamutse cyane mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Hari icyo ibinyamakuru byo mu Bwongereza biri kubivugaho, ibinyamakuru byo muri Irigwe, ibinyamakuru byo mu Barabu ndetse n'ibinyamakuru by'indani muri Liverpool. Hari amakuru arimo arabivugwamo especially Fabrizio Romano nawe hari icyo yabitangajeho gikomeye cyane. Ayo yose rero ngiye kuyaguciramo. Ikindi turibuze kuba tuganira kuwo bita Matheus Fernandes na Manchester United bigenze gute, niki gihindutse muri transfer. Izi ni update ngiye kukugezaho rero, ndagusaba ko wakora subscribe nukunda ibyo dukora. Ikindi duha igitekerezo cy'ubona twakongeramo, ikindi likinga, sharinga kugira ngo bino biganiro bijye bigenda bigere kure kandi nawe ubwawe ibikugereho uri mu bambere. Reka rero otwanzike. Bamwita Darwin Nunez, n'umukinnyi w'imyaka 26 kugeza kuri izi saha. Uyu mukinnyi yabarizwaga muri Al Hilal hariya mu Barabu, ariko nanone ni ibibazo bikomeye cyane kuva yagerayo kugeza kuri izi saha. Arakomerewe kandi ntabwo yigeze yoroherwa n'iriya shampiyona ya Saudi Arabia Apro. Uti byagenze gute? Darwin Nunez mu mwaka ushize yatandukanye n'ikipe ya Liverpool kuri miliyoni 46.5 z'amapaundi. Uyu mugabo yari yarinjiye mu muryango w'ikipe ya Liverpool mu mwaka wa 2022 kuri miliyoni 64, ariko nanone bivugwa ko zizarangira hagiyeho na Madonzi zibaye miliyoni 85 z'amapaundi. No kuvuga ngo rero uyu mugabo Darwin Nunez yaje kuba yerekeza muri Saudi Arabia Apro kubera ko ikipe ya Al Hilal yari yamwifuje cyane. Byaje kuba ngombwa ko imusinyisha kuri miliyoni 46.5. Ndavuga ubwo ngubwo harimo ibintu byose byuzuye. Nuvuga ngo Darwin Nunez ntabwo byamugendekeye neza hari muri Saudi Arabia Pro nyuma yuko basinyishijeho bita Karim Benzema. Uyu mugabo yaje gukurwa mu bakinnyi 25 bijyanye n'itegeko ryo muri Saudi Arabia Pro rivuga ko abakinnyi b'indani mu gihugu hari umubare ntarengwa bagomba kuba bageraho kugira ngo rero baregistering abakinnyi badava mu bihugu indani. Babaye bakuyemo uyu mukinnyi Karim Benzema arinjira. Uyu mugabo rero nawe nyuma yuko ibyo bimubayeho kuva mu kwezi kwa kabiri ntabwo yongeye gukinira umukino n'umwe ikipe ya Al Hilal, kandi noneho byabaye ngombwa yuko nyuma yaho gatoya yaje kubwira ikipe ya Al Hilal guterminating contract bari bafitanye, ubundi asigara ari free agent. Kugeza kuri saa rero ari mu gikombe cy'isi kiri kubera Mexique, Amerika ndetse na Canada, ari muri Irigwe. Nukuvuga ngo rero uyu Darwin Nunez hari amakuru akomeje kugenda azamuka cyane yemeza ko Darwin Nunez ngo ari kwifuza kugaruka mu muryango w'ikipe ya Liverpool, ngo ariko ngo hari ibinyamakuru biri kubinyomoza, ngo hari n'ibiri kubyemeza. No kuvuga ngo resources zimwe ziri kuvuga ko ngo uyu mugabo impamvu bari gutekereza ko Liverpool ishobora kongera kumugarura mu buryo butayigoye, kandi bandi bari gutekereza ko Liverpool yatangiye no kuba yaganira nabo kugira ngo barebe ko baba bamugarura mu mwaka utaha w'imikino 2023-2027, ngo ariko ngo barebe ko yazaza agakina ikipe ya Liverpool. Birimo biravugwa yuko Darwin Nunez ngo n'umugabo uzabazira ku buntu. Icya kabiri ngo n'umugabo umenyereye iyi Liverpool kandi uzi icyo Liverpool ikina bijyanye no guplacinga, bijyanye na identity muri rusange, kubera ko yabayemo imyaka itari munsi y'3. Ubwo numva ko uyu mugabo rero yaramaze kugenda amenyera umuryango w'ikipe ya Liverpool kandi yabashije no gutwarana nayo igikombe cya champion. Uyu mugabo w'ikipe ya Liverpool yabashije gukina imikino 143 atsindamo ibitego 40, ibitego 25 muri Premier League, ibitego 7 muri Champions League ndetse n'ibitego 8 mu mikino y'indani mu gihugu. Ubwo nuvuga ngo ni FA Cup ndetse na Carabao n'utundi dukombe tw'imbere mu gihugu. No kuvuga ngo uyu Darwin Nunez n'umukinnyi ngo ikipe ya Liverpool ngibona ko wenda byashoboka. Niko ibinyamakuru bimwe na bimwe yabi bikorera mu Bwongereza impande yo aho Liverpool iba Merseyside, ibindi bikorera muri Irigwe n'ibindi binyamakuru bikora mu Barabu biri gutangaza n'amakuru akiri mu magambo bitarajya mu buryo buri officiel, ariko bishobora kurangiza biraninze kubera ko byatangiye gututumba cyane bizamuka hejuru kugeza naho Fabrizio Romano yatangaje avuga ngo hari ibinyamakuru birimo birabyemeza ko ariko bimeze. Ngo kugeza kuri isaha amakuru afite nuko nta negotiation iraba hagati y'abashinzwe gushakira isoko cyangwa gushakira aho Darwin Nunez ajya gukina, ngo ndavuga abagenti ndetse na Liverpool, ngo nta biganiro birabaho. Ngo ariko hari ibinyamakuru birimo biragaragaza ko ibi bintu bishobora kuza guhapeninga. Kubera iki?
Darwin Núñez ku ruhande rwe arimo arifuza kuba yakinjira mu muryango w'ikipe ya Liverpool nanone nk'umu free agent, kandi ni umukinnyi ugeze mu gihe cyiza cyo gukina, experience yarayigize, gusa impungenge yaramaze igihe kirekire atari barakina, gusa abakora imyitozo. Ariko ndakwibutsa ko kugira ngo ahagarikwe gukina nuko yakuwe muri liste y'abakinnyi ba El Hilal ubwo Karim Benzema yinjiraga mu bijyanye n'umubare wemewe w'abakinnyi bagomba kuba ari abanyagihugu n'abatari abanyagihugu bagomba kuba bari muri ikipe groupe abakinnyi 25 ikipe igomba kuba igaragaza muri Saudi Arabia Pro. Nukuvuga ngo rero uyu Darwin Núñez birimo biravugwa cyane ko Liverpool ngo ishobora kuba ngo yaragiye aba scout cyangwa se abashinzwe kureba abakinnyi binjira mu kipe ya Liverpool ngo batangiye kureba ko bagenda kureba uyu Darwin Núñez. Bino kuvugwa yuko nyuma y'igikombe cy'isi kiri kubera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada ngo bashobora kuba bazamanuka bakajya kuganira n'uyu mukinnyi Darwin Núñez, bakareba ku bijyanye n'umushahara bazamuha, ku bijyanye no kugaruka kwe, ku bijyanye n'impamvu runaka cyangwa se icy'ingenzi cyatuma agaruka muri Liverpool, kugira ngo barebe neza niba yaza gutanga ubufasha kuri Isaac ndetse na Hugo Ekitike. Hugo Ekitike ndabibutsa ko azagaruka mu ntangiriro z'umwaka utaha, dore ko yagize imvune mbi cyane kuri tando, imvune yatumye anasiba igikombe cy'isi uyu mugabo w'umufaransa. Nukuvuga ngo rero Darwin Núñez ni amakuru nashaka kugezaho arimo aravuga muri Liverpool, amaze iminsi ari ibihuha, abenshi bamaze iminsi bari kuyatekerezaho, bari kugenda bayakomparinga, abandi bavuga bati se bizagenda gute, ese Darwin Núñez uko yabagiye kugaruka. Ariko ndakwibutsa ko uyu mugabo mu gihe yari muri Liverpool nta munsi n'umwe yigeze aba wamwataka uvugwa ngo niwe mwataka wa mbere wa Liverpool. Nukuvuga ngo yakomeje kugenda ageragezwa, akajya habwa iminota mikeya, ubundi akabanzamo, sometime akaza asimbuye, akaza akagira ikintu akora, ariko ubona ko ni wa muntu ukiri muri progression, ari muri ashaka adaptation, nta nubwo umwanya yigeze ubona ko kwiadapta. Ariko ndagira nkubwira ngo Darwin Núñez nuko byagenze gutyo, ibitego 40 byo ntiyabibuze mu mikino 143. Ikindi kandi ntago yabuze gutwaramo ibikombe, harimo na Premier League batwaye mu mwaka wa 2024 25 na Arne Slot. Nukuvuga ngo rero Darwin Núñez ni umukinnyi uri kuvugwa cyane mu ikipe ya Liverpool, biri kuvugwa ko ashobora gukora return back nyuma y'umwaka n'amezi ari hanze, bishobora kuba biribuze kuba birangira agarutse mu muryango w'ikipe ya Liverpool, se cyangwa biranashoboka ko yajya n'ahandi. Ariko amakuru yari kuzamuka cyane ko Darwin Núñez bishoboka cyane ko yagaruka imasasayiri mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Reka tuve kuri iyo nkuru yo muri Liverpool tunyarukire muri Manchester United. Bamwita Matheus Fernandes, uyu ni umukinnyi w'umunyaportugal, umukinnyi w'imyaka 21, n'umukinnyi Manchester imaze iminsi iri kwifuza cyane. West Ham yamushyize ku gaciro ka miliyoni 85 z'amapaundi. Nukuvuga ngo uyu mukinnyi Matheus Fernandes ni umukinnyi Manchester ngo iri kwifuza, iri kubona ko kumwongera kuri Ederson uri yavanye mu ikipe ya Atalanta kuri miliyoni 45 byabaye byiza, kandi byatuma hari ikintu kigaruka mu ikipe ya Manchester United no mwihangana umwaka utaha. Ariko nanone igiciro cya West Ham ngo gikomeje kugenda gikomera cyane. Nukuvuga ngo Manchester ifite icyizere kimeze gute rero? Umupeti bita Matheus Fernandes yamaze kuba yemera person terms ngo ibijyanye n'ibiganiro bijye bwite na Manchester ngo ntibizigera biba ikibazo, ngo ahubwo ikintu gikomeye cyane ibiganiro bya Manchester na West Ham kugabanura ibiciro. Ariko nanone hari ikintu kiravuga gikomeye cyane kuri iyi transfer. Umupeti bita Matheus Fernandes imyaka 21 yamaze kuba rejectinga ibiva muri Arsenal, ibiva muri Real, ibiva muri Paris Saint-Germain ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Umutima we wose, amagara ye yose, ubwenge bwe bwose yamaze kuba abutereka kwa Manchester United Old Trafford. Nukuvuga ngo arifuza gukinira Manchester United mu mwaka utaha, nyuma yuko ikipe ari nini cyane. Icyo ni icyambere, cya kabiri ikaba izakina n'imikino y'Iburayi mu mwaka utaha, kandi akababona ko nubundi byaba ari byiza cyane no gusanga umuportugal mugenzi we Bruno Fernandes, byatuma rero amusigira icyizere
cyo kuba mu muryango kandi akaza ahita yisanga anisanzuye. Birimo biravuga gute rero? Ba Diogo Dalot bose na Bruno Fernandes barimo baragerageza uko bashoboye kose kugira ngo barebe ko iyi transferi yarangira. Ni ukuvuga ngo uwo bita Matheus Fernandes yamaze kubabwira ikipe ya Real Madrid na Arsenal ko yifuza gukina ikipe ya Manchester United. Ayo makipe yose yamaze kuba ayahakanira, ayabwira ko arifuza gukinira Manchester United. Ibingibi rero ngo Manchester ngo irimo irabikoresha cyane kugira ngo irebe ko yasinyisha uyu mukinnyi ku giciro gitoya idahenzwe, ikaba yabyifashisha noneho bikayifasha ko West Ham yamanura igiciro nk'uko ibyifuza, price tag bamukizeho ikagabanuka kugira ngo Manchester ibashe kwinjira muri iyi deal, dore ko Manchester yatangiye yariyemeje gutanga miliyoni 140 ku bamediateri batatu, 80 ku uzasimbura Casemiro, 40 ku uzasimbura Ugarte ndetse na 20 ku muswap player. Ariko ibyo ngibyo Manchester yaje gusanga bidashoboka na gato kubera ko isoko ryo kuri uyu munsi rirahenze. Umukinnyi nka Elliot Anderson nawe iracyamuriho miliyoni 121, miliyoni 106 ndetse na 15 z'ama add-ons 121. Izo miliyoni zose ikipe bita Nottingham Forest yarazanze iravuga ngo turashaka miliyoni 120 cash kuri Manchester City. No kuvuga ngo iyo urebye uwo mukinnyi ukareba abandi bakinnyi bose bagiye bahari, bose bari kugenda kuri isoko bahari, ba Adam Wharton bari kugenda bahenda, ba Tonali bose, Sandro Tonali newe Manchester iri kwifuza ikabibona ku biciro byayihenze cyane kuri miliyoni 100. No kuvuga ngo Manchester ikomeje kugenda igoragoza ngo ikoreshe buriya buryo bw'uko umukinnyi yakomeje kugenda ayikunda anifuza ko bariyo yakinira mbere y'izindi kugira ngo irebe ko West Ham yaba yamanura ku biciro kugira ngo iyi kipe yagiye mu cyiciro cya kabiri irebe ko yavana amafaranga ariko idahenze Manchester. No kuvuga ngo rero Matheus Fernandes bifite amahirwe ku rugero rwa 70% yuko ashobora gusinyira ikipe ya Manchester United, ariko Manchester nayo birimo birayisaba ko West Ham iri buze kuba yayemereye kugabanya ibiciro kugira ngo ibashe kwinjira muri idiro. Gusa ngo Manchester yashizemo imbaraga zose zishoboka ngo iri kwitegura no gutanga bid yayo ya mbere Gatarina, bid ikomeye cyane ishobora kuzaza, ibiri kuvugwa ko ishobora kuzaza iri muri miliyoni 65 kugeza kuri miliyoni 67 izi pound kuri uyu mukinnyi Matheus Fernandes. No kuvuga ngo rero no kwitegura tukareba Manchester iraza kurekura miliyoni 85 West Ham ishaka. Ese West Ham iri buze kugenda igabanura kugira ngo uyu mukinnyi Matheus Fernandes aze kwinjira mu muryango w'ikipe ya Manchester United asohoke muri West Ham yamanutse mu cyiciro cya kabiri? Ibyo byose nibyo kwitegura muri transferi. Gusa icyo nasoza nkubwira ni transfers zikomeje kugenda zimanuka, na makuru menshi cyane mu mupira w'amaguru kandi ashyushye. Iyi ni Dako Sport Hub ikomeza kugenda yakugezaho kandi ku gihe. Icyo nagusaba rero ni ukora subscribe, no kunda ibyo dukora, gusharinga, kurayikinga, kunyarukira ku zindi mbuga zacu Instagram, TikTok, hose ni Dako Sport Show, urakora follow. Ikindi duha igitekerezo cyo ubona twakongeramo nicyo twagabanyamo kugira ngo uyu muryango wa Dako Sport Hub ujye ukomeza kugenda ukubera mwiza. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.